Serkon volleyball club te le luang mual volleyball club te anin khel don ani pan chan tha em high ball atangin remi avana te dop thin em yes it's on to lo la hazel mai anjali shati remi chungi khan ron set kha ha basic rami ram diani lai tangin ron thum thadok mai ni po hi dor pe veng thar nula bokani lian sungi captain service Elysian medai esin lau lakang thilawa avan pui thin em Evelyn Shati my ball train Elysian Anala tukchin Elysian high ball atangin point an vong hi na ni an defense tha box hi an van hu nom te reng em shati te tin lo la a Elysiani bok hai bola Elysiani Serkon volleyball club tan first ball tha a hai bola shati Rami contact placing volleyball club tan declare chia that mai Elysian zone 2 tangin technical time out ania technical time service vele dona luang mual volleyball club tan Shati bola kallo shata aron kar nunga tangin Elysiani ring dop mai luang mual man defense alo that ho box ya an va han chan tha em apui lu tuk thlat an defense hi bon tak an ni bon tak kar nunga tangin Elysian service vele dona luang zeli kol ni ortoki nula vahan laklo em Mabiaki Anjali lau channal mai hai bola remi
Remin high ball atangin point aron Muveleta. TTI Aral Tepui captain. Elisiani Abanda em tarnunga. First ball ta high ball Remi. Let's hana sir kon lamin. S3 Lâu là căng nal mai Elisiani vuak. Avahanda nal em khatsu. Kon lam point kal kwang Zela. Elisiani van nei em. Mabiakin alo block. Zoite in block for first set 15-10 in serkon lamin an latap hota marot so set ngan khel don kan ti kha in le thal thei ani kan ti thin kha wangmal volleyball club te anin siam the thei donem arami shati hi lo mani remi Rami Remi nung lam train lau bel pal tlat mai Rami aman entlak rem takani Apo yan in khel hi Anna lutuk siya tikhana ang turang ya kutalaw par an lalet le zok kutalaw tlak siya Elina mabiagin high ball at tanginan vopop Elina in ay tiyangin law block latop may sang box siya ni po hi blocker chatak may ni Elina hi ala dikkat may Avanta M zone 1 Tete captain Serkon Volleyball Club tan Avahan tin thin em mabiaki Remi and Lina high ball at in point
titi avahan vona dip em ai bola tangin an mo naman ni kan may in kelte hi 7-6 Sonali service pele don Van tok CM kha chu 8-7 second set ani moi lutuk moi takani kha chu high ball straight up Van chan thathin em vua ka tha chan po tha Alicia ni tlan hunga tangin captain an nei thadun khop mai zanin in khelte Rami alai tangin rangvat vat hle mai Mizo Hmeichhia jing a hian short ball vo thei hi kan tlem khop maya Mati panon ta chate reng em ball set alut shata first ball hi thathin khop mai wang zeli lai tangin Esin Alicia ni vak alo la Mati na chan kai thau mai Mati bok pele Mati pointer on hule ta bitlang moi Alicia ni nalai ola naron dali point cut ron mo belain 15-13 in second set an hule ta Dedon high ball atangin Alicia ni Sarah Rem rebi set ni an nei to luang mo len set an la nei lava First ball tha Arami awan block thathin em Mati Lakai Sham Rami Service vele don luang mual volleyball club tan Anjali first ball tha Mga tangin Bahan moi thin em Hai ball teti Asin lau la Bitlang moi Angelin lau la char Topa Elinai Maron belle tlat mai Marami Alaya
Serkon Volleyball Club Tan Kesin Laulat sana Van rally ray em tu zok tak van neng mo Asi van chan thathin em o Mati varte Serkon lama hian Alicia ni le te hi an tal na khop maya an pani deuh ngat mai hi nia an ha thei lo mani ti mai tur ani an la chan thau mai an vak na te reng nen pele a placing a chungin lo la Rami block load zo lo tlat mai Alicia ni vona thin ani Serkon Volleyball Club Tan Rami high ball atangin Alicia nin low block fu nge maya maro chu chungi service le dona luang mual Volleyball Club Tan Remi Remi high ball atangin pointer on Huveli a luang mual Volleyball Club Tan Alicia ni Mati Tete lang hong atangin Rami na laula a Bahan mo nom em Rami Kana kai thong mai Kana bahan chan thei em Hắn muốn nó mà nè Top mây nè Rami Alicia ni Lâu lát chẳng thâu mày Cái lẹ chà chà Apui được tục lắm Hắn hẳn buồn em Really ray lệ ta Mati placing pointer on Hupui lệ Serkon Volleyball Club Tan Evelyn service lệ Chiang lutuk kat Alicia ni high ball atangin Serkon Tan pointer on Hupui lệ 11-14 Evelyn placing Rami Tikhan third set 15-11 in Luang Mual Volleyball Club 10 an la vele a Teti service vele thung don captain Serkon Volleyball Club Tan
vua ring lavanga ati ni ngai tur ani Lisiani babon thinem ai bole tangin kang net rap sia kutlang anan na samai bok sia tuang setam hu hi chon ko khazuk zelmaya elisian medai hi abonani zanina po hian aming hi kan lam ringun khop maya Evelyn for all Rami mabiagi san nem mal khop mai zanin chu han ma han mo nam em o la dik thau mai han la kai thau mai Messi au la a mate bitlang boy pointer on muleta re block line name tu how many sila uchat Alicia ni vuak hi wal sam taka dik taka laula khlap chu har turani a vona lu tu khlap Alicia Alicia ni tlar nunga tangin lamin laulala a nun pui Angeli van Santa em Matei nun pui high ball tangin luang wal volleyball club tan pointer on huvele a mabiaki han thak thasi ve an san chun jom theidonem first ball tha a Rami block of 13M nalakai thau mai
cha thei lu tuk ma ro chu block per an lo la lo khat mai te te high ball atangin captain te te service le don remi alakai tho me an van chan tha em kha zo ngai na om talo Anjali king khatin lo la chungi service don 12-13 Alicia ni alay tangin inol ani remi service don wala randale tat mai Alicia nin ulit na 15-14 ani mình phi hai bola hẳn block cho em Rami mati Alicia ni laya pele numa min Rami na block zo lo tlat mai tikhan fourth set serkon volleyball club 10 16-14 in an laleta kai rem khop mai zanin chuluang mual volleyball club tan hian ma biak ki hi saron nem mal takani first ball tha high bola dik chia line end line moi lutuk Elysian medai ani service bele dona serkon volleyball club tan 1-all ani remi high ball atangin net aranzo peizeva Evelyn chan chatte reng ne na vahan ho ve kha chu blocker hunga
6-3 ani set thum nei zokin 6-3 into na hanan lead meka game mu nom tak mai ani zanin kanin khelen hi pui takani teti hai ball tangin Elysian Meday service le don Sergon Volleyball Club tan 7-3 Mapia ki fahan la hem to te reng o set 13 le mai nu mami lakai che nawahan hu nam em trong na chang pokan shadon hei nem a bon lutuk nu mami nawahan timing rem em haron play nun pui hai bola remin laula a Elysian itlam nunga tang bokin an chan le thei talo arami remi first ball tha a tabiaki tê van nei em neta chamrei le mai mani lama thlale dona moti line le lama luang liam tatlat mai mati varte service don luang mual volleyball club tan Mabiaki Van 13M Van 13M Tan nunga tangkai na sa may boksiya Tan maa Laom viaw may boksiya Luang mual tan hiyan at tangkai ni Mabiaki hi Mati Elysian nila Angeline an lau khoi ruala tum lau na rama peng tatlat mai luang mual lampang point rong kal chau zela 9-11 aniya anin kar zau to lafa ser kon la manin siam tha thei donem Mabiaki bok aron ri pop to mai Mabiaki hi chang to ni 10-11 aniya substitution anon siam le a ser kon lam mati varte service le dona luang mual volleyball club tan 11-all time out call an lotlin pia point anon munghal dop mai high ball atangin substitution an siam lea ser kon lamin Ailina an la chwaka nin ne tok le mai 12-all twang zeli
มาเบียกิบอก point รอนมุมอลไม่มาเบียกิ 13-12 ฟันนี่ฉันไงน้องตะเราเสียก่อนละมินอันลีดถุยเตะเรงเนี่ยลวงมอลละมันว่าอินเซียมชนะสเตะเรงมาเบียกิบอกมาเบียกิน point รุ่นมุเลอิน 15-12 อินลวงมอลวอลเลย์บอลคลับเต็นเสร็จงานนะฮันละเวเลต้าติคานจานินินเคละเสียก่อนวอลเลย์บอลคลับเต็นเสร็จทุ่มลาอินลวงมอลวอลเลย์บอลคลับเต็นเสร็จนี่ฮันละเวเลทุ่งPlayer of the match Loman Dong Tuzu Sirgon Volleyball Club Pachangin Jersey number 4 Alicia Medani